Tako da mogu komešvari delo. Vidi vešana portalarja tezes bila stoki v herat navedekam. Međara berda moja vidi vešana meja ja iru je derbori kuvargerjo kordida. Džona dživakida roždama u kovar roleke berčev de greserha u psaja roždama u kovaran dživak bo hismendi u feraseteke beş te perverdekren em roždama dere qadirok gelek bu yaru qavodnan da agayan destinen psaya roždama u kovaran edebiyat jî taybet cîrok helbest roman û dwarên nêrên da jî gelek pêş ket ji ber van taybetmendiyên xwe rojnama û kovar dîroka Kurdî da xwedî cîkê pîroz û taybet e herva dezgehê herî xwe ya toberkirina jiyan û kultura civaka me ye. Yani emîr û pisaya van weşanên Kurdî zanin beriya sed pêncî sed heftê salan Kurdan çi kirine, çawa xwe birêxistin kirine, çi dihezirîn, çi difikirin, çawa tevdigeriyan û wekî tê zanîn rojnamegeriya Kurdî bi rojnamaya Kurdistanê ku sed bîst sê sal berê di bîst û dê Nîsana 1880 da Qayîrê bi destên Miqdad hat Bedirxan hat veşandin û bîst û dê Nîsanê lema wekî salvegera rojnameriya Kurdî bi taybet başûrê Kurdistanê ev roja bo yeke fermîtê pîrozkirin û hejmara dawiya rojnamê hejmara wê ya sîvyekan çardê Nîsanê 1902 derket û piştî rojnamaya Kurdistan gelek warên cida da dehan kovar derketine û hê jî dertên û dema amedekirina bernameya de ez hînî gelek tiştên balkêş bûm wekî ku yekemîn kovara Kurdî bi navê Rojî Kurdê bûye 1913 derketiye û ango kovargeriya Kurdî yanî gor hesaban sed heşt salî ye be. Yani Rojî Kurdê kovarekî mehane bûye, kovar bi zimanê Kurdî û Osmanan hatiye amedekirin. Temamî çar hejmarê wê derketine ama wê salê yanî temam bûye çapkirina wê û sala 1918 da ji alî rewşenbîrên me bi navê jin dîsa kovarek derxistin û bîstiyek hejmarê wê kovar jî derçûn. Piştre 1932 salê li Şamê kovareke bi nav û deng hevar destpêşanê kir. Xwedî wê kovarê jî Celadet Elî Bedirxan bû û hevarê di bibê gotinê dî Kurdî xwe ji elîfbeya erebî rizgar kiribû wek tenê pêncî heft hejmarên kovara hevar derketibûn. Piştre sala 1992 kovara rewşen û nû bihar derketin û paşê 1990 kovara pîne psîkolojî Kurdî çirûşk 2007 zirînk 2019 û yek ji kovarên herî dawî kovara aşta de ku sala 2021 derketine û gelek warên cida da dehan kovar derketine û hê jî dertin û temen demê da hem ji ber yanî hemû her perçeyên Kurdistanê da hem jî gelek welatên din da gelek Kurd gelek rojnama û kovar derxistin. Yani kovargeriya Kurdî rola xwe dîroka Kurdan da lîstiye û hê jî dilîze. Bakurê Kurdistanê kovargeriya Kurdî dîroka ziman wêje û siyaseta Kurdî ya nêz da cîkî pir girîng digire. Sed salên dawî da tevî yanî hemû qedexeyên û bê derfetiyan kovarên Kurdî her û çap bûne. Dikare bê gotin ku kovargeriya Kurdî bandoreke pir baş li rûnaqberiya Kurdî kiriye û heta yanî hinek ji wan jî bûne dibistanên serdemên xwe û ku hê jî servantê nîqaşkirin. Başûrê Kurdistanê da piştî elamkirina Devleta Federal ya Kurdistanê yanî vê perçeya Kurdistanê da her çi qas nefermî be jî devleteke serbxwe hat avakirin û Başûrê Kurdistanê û yanî weşanî da profesyonalî pêş ket û 400 zêdetir kovar û rojnamayên cûr be cûr hatin derxistin. Ji ber ku Kurdistan azad wekî Bakurê Kurdistanê girtin tune biye, zordarî tune biye qasî lema rewşa rojnamegeriya Başûrê Kurdistanê weke ya Bakur yanî bi girtin û kuştin bûne tijî bûye û herva Rojhilatê Kurdistanê jî kovarê wekî Sirve 1984 salê Lawan 1983 salê Dengî Lawan 1984 salê pêşrev 1984 salê derketibûn û Kurdistana Sûriyê jî xwe nav û dîsa 4-5 kovarên din jî hebûne.
یعنی از خواستم بیشم دست پیک سال هشتی الباکوری کردستانی دا و ترکیه خونتا لشکری هات سر دستلاداری هزاران کرد هاتن گرتن و کشتن مخابن ظلم و زردایی ندیت السرگل هات بیکانین لیتی کشینا گلی کرد جبر خود بونی و دچو و ادی گلی کرد الباکور جهدی دی هشیار دبون و سال هشتی دا هر پرچه کردستانی دا تکوشینا رزگاریان اتویجی خورد ببو و روزدامگیری کردیجی دوی قناقی دا های هید خطر بو و کووارا نوباری جی یک جوان کووارا نه و سال چابا من دیدی جور دا کفشی سال 1990 وروا بیناف بر وشان خود دومینه و وای دید 29 ساله دوشان دانه و نوبهار کووارا چاندی دیروکی و ویژه‌ای و تی گوتن کو دیروکا ترکیه و الباکوری کردستانی دا بو یکم کووار و وشان خانای خودی هستیار و وشانه که زبانی کردی برای هفته که یعنی هجبار رو بیا 157 درکت و دنوا 29 سالان دا بر همین هلبستوان و نویسکار نیجا سر و پیلا کووارا نوبهاری هاتن وشاندن ای رو تبشوان دلال میوانی ویدیو وشان ریا تزه روزنامه‌وان نویسکار وشانگر در بسیاری کووارا نوبهاری برای سلیمان چوک که سلیمان یک جوان کسانه کش دست پیک و وشان کوواری سال 1990 یعنی اوور و بیوستان کار که برای سلیمان هم خیر هاتند ویدیو وشان ما گلک سپاس که وی در فتی دامه و بری که ام دست با خفتن درباره نوبهاری بکن یعنی شکرم خوش مرا هنگی بسا خواب بکن کیجان باجار و نوچه باکوری کردستانی نه و شکرم خو بسا مالبت خو خواندن خو مرا بکن بلا خانم اجی گلک سپاس دکم و از گلک کیف خشم مینتارم که هون و از کرم میوان ده برنامه خویا و ایجاده براستی جی يعني دم ام بحثا كردي قفقاسيا دكن كردي قفقاسيا دي طريقه ادبيات مدى لسر زماني ما لسر چاندا ما خباتين قالك هيجا قالك هيجا كرنا اوان دي صالي كل هر طريقه دخل كرن هبو قالك زحمتي هبو اوان عردي الناف عردي السوفيتي دا خباتين قالك هيجا كرن يلو ام جوان خباتي كل ويدري هاتنا كرن دا ام استفاده دكن ام وان زمان ام جبرهمي وان دخینن بر همی وان چند دفعه زمانی خواه تشتی کومیج من دابونی خلاص بونه ام خیره وان ایلو گلک تشتا ام دکارن درباسی نفشه ایلو بکن دما ایلو بکن از بخواه دوی واری دا لسر ادبیات و لسر زمان و لسر تشتی که ام بیجی چند دامه خباتی حتنا کرن از وا کردی سوویتا بری تفا بمینت و بحسرت ببیردینم و سريز وسلاف وحرمتي اخويا جوارات الشينم اسكر ميفان قال لك براستي جي يعني كردين سوفيتي وخباتي وان او انساني كدو خبات كرنا دوي والده لبرجافي ما قال لك شيرين از بيا بيشي دا ببيجم از عشت خوش ديار بكر امدي جنافچيا چرموگيمه مكتبه دسبيك ناوين ولسه من باجار ميردين خونديه دما زانينگه خلاص كاركر حشتي و 4 حشتي 5 دا چم استانبول من روزنامه‌وانی خونديه حشتي نهاد از جبه داري مزوم بومه سال 1990 ديادا جي بهنا كوالي خورا مدس بكاري نوبهاري كر نوبهار وچاغي نو ديا از كاري نوبهاري فمجولمنا يعني تاني نوبهاري فمجولم او بيشيما وشاخانه افاكر باشي جيما كوفار درخست حفت حشمه باش بيوي وصل سپاس قاسیت زانوب جناب بوار یعنی وجه جاگود جروج دم از راندن کواری داد نوا کارو خبات داوون یعنی سال یعنی سال 2022 دا امی سیامین سالوگر کواری و کارو خبات وجه پیروز بکنن برس سلیمان دم و یعنی و خواست به کواری درخن آنجی و خواست به شاخوانی بکن گلو استانبولی
رفش کردان یا خبات چانت نر کوورگری روزنامه‌نویسی چاوا بو بریس سلیمان چاوا تبیر و گلو İstanbul tabi vakit tübeyjin nav ardiye Türkiye'de ala Bakü'ye Kürdistan'ı jî dahil heri Kürt İstanbul'u dijî. Yani Kürt nüfus jimara Kürdan Kürtên İstanbul'u ji gelek bajarê Kürdistan'ı zêdetir e. İjar İstanbul hatina İstanbul'u û dema Osmanî da gelek Kürt hatine bi taybetî jî destpêka sed sala 19 da. Tabi dema ku em bêjim me dest bi kovarê kir rewşa Türkiye bigiştî ji tesîra cuntaya 12 îlonê xelas nebûbû. 12 îlonê 1980 da li her derê Türkiye tamamê Türkiye ji aliyê fikrî ve ji aliyê em bêjin rewşenbîrî ve gelek insana gelek zehmetî dîtibûn. Gelek insan di hepsa da bûn, gelek tişt nedatin gotin. İnsana nikarîbû birhetî fikr û ramanê xwe bibêjin. 12 îlonê cunta 12 îlonê bi qanûnê zimanê Kurdî qedexe kiribû. Yani li gor wê digotin zimanê ku zimanê fermî eger dewleta nebe yek zimanek bibî zimanî weşan Tirkiye qedexe ye. Zimanê fermî yekem. Bi taybetî gotibûn yekem. Ji ber ku li Iraqê zimanê Kurdî zimanê fermî duyem bû. Digotin eger yek zimanek li dünyayê zimanekî fermî yekem nebe li Türkiye bû weşan qedexe ye. İcar zimanê bigotin zimanê fermî Kurdî jî dikete navê çünkü zimanê fermî duyem bû li Iraqê. İcar divê demê da ez bixwe zanîngehê xwendevan bûm wa demana Kurdê me hebûn fakat her kesî ji aliyê weşanê ve ji aliyê pirtûkan ve tiştekî li İstanbulê tune bû. Yani ew vê demê em bêjin Mehmed Emîn Bozarslan salê 1968 da şerefname memûzîn elfabekî amade kiribû. Ew elfabe di kütüpxanê İstanbulê de di sê ciya da hebû. Wê çaxê xortê ku dixwestin zimanê Kurdî piçekî nas bikin, haya wan tiştekî bibe, diçûn di kütüpxana da ew kitêb emaneten distandin hindirê kütüpxanê de dixwendin, piştî saetekî di saeta paşî teslîmî wan dikirin. Yani di nav kitapçiya da, di nav ewka da em bibêjin tiştekî ku Kurdî îfade Kurdî bê nivîsandin, nivîs, kovar weke kitêb qet tiştekî tune bû. Min mesela bixwe cara yekem li Mardînê, li Mêrdînê kitêbekî beriya cunta îlonê hatibû çapkirin, di nav hindirê kitêbekî da yek rûpeleke kurmancî dîtibû. Yani kesî me elfabe Kurdî nizanîbû, nivîsandina Kurdî çawa dibe me nizanîbû, me yani hasasiyeta ihtiyarê me li ser Kurdî hebûn, mixabin tiştekî ku em bikaribin tune bû. Piştî 12 îlonê cunta 12 îlonê dema nod yekê da 1991 da ew qanûn hat guhertin. Yani gotin ew qedexe rabû ama Kurdî negotine serbest e. Veke fiiliyatê de tiştekî bikî nabe dikarin qedexe bikin ama serbest negotibû serbest e ew qanûnekî qedexekirinê rabû. Derya ku qedexekirin rabe heştê û heştê û niha da çend kovarê kurmancî derketin. Mesela bixwe me medya gulêjî cara ewil min İstanbulê navenda İstanbulê li ser bayiyekî ciyekî rojnama difroşin dîtin hema mikirî ez gelek hestiyar bûm. Gelek tişt mesela deng wê çaxê min dît. Sê-çar roj kovar wê çaxê derketin. Duwana da jî bi gelemperî nivîs Tirkî bûn. Tenê sê-çar nivîs bi Kurdî dihatin nivîsandin. Başê yani ewana jî her hefte dihatine berevkirin, devletê ewana qedexe dikirin, ji wan dera berev dikirin, derheqê wan da doz vedikirin. Dema nodî yekê da em hatin nodî yekê zanîngeh xelas kiribû. Wê çaxê xortê Kurd, xwendevanê Kurd em dihatine cem hev me bevla sohbet dikin, em rû diniştin, li ser mijarê Kurdan, li ser ewkê wan em me xeber didan. Fakat mixabin weke weşan wê demê tiştek tune bû, weşanê Kurda bi taybetî ji nodî yekê pêve weke weşanxane û kovar dest pêkirine, hê jî ew weşanxane hinekî dewam dikin. Me jî 1992 da dema ew qedexe rabû, me dest bi weşanxana nûbarê kir û heşt meşûn da jî me dest bi kovara nûbarê kir. Yani pêşî we yekemîn car we weşanxana çêkirkekê Silêman weşanxana nûbarê. Berî kovarê weşanxana. Piştre we yani ev projeya daxistina kovarê nûbarê yani çawa çêbû ev fikir çawa xeniqî balî çawa çêbû
و بله چند کس بون که سلیمان بله دما و روز کوارا نوباری چک دست چکن کوارا نوباری کرد بله بله خانم او يعني دما ما وشانخانه جي افاكر نيتا ما هبو كو ام هم وشانخانه هم جي كوفارا كي درخن يعني بنيتا كو دما وشانخانه ما اول دس بيكر جي نيتا ما هبو كم كوفارا كيش درخن ما تامي بيشيت سيچار برتوكي بچوك ما چاپ کرن aha ما عداري دا ما دس بيكر ما سيچار بله بچوك چاپ کرن لبيوي ام هلوستاكو ام كوفارا كي درخن ودمي aha هوالكي جان قريهات كك سبا قرا اميجي نيتاوي درختنا كوفاري هبو ما بفرا خبر دا ما بليار داكو ام بيجن كوفاركي ادبي چاندي ام دس بيكن دمها جوت ميدا بله ما هذا ما دس بكوفارا نوباري كل وك مهانه خباتكاري نوباري ام قالك جارا كيم بون جارنا ددبون جارنا سيسيبون aha جارنا يك كستمان قالك جارا وصابويا حتى انها ساعتو وكا فكر وكا رامان ام بيجن دردونا مدى هفالي ميكو جاليه فكري فكر ددان ما جمرا او ام تشويكي خباتي ذكرن مرادتنا ما تقولنا في كاركي باشا لدردونا ما هفالي باشا بون قالك هبون فقط انا بله خباتنا هرقاف ام سي بون ددم جانا يكبون والله بلي والله روشي مدى ما دوام كر كوفارا نوباري يعني دما ما قصك ام كوفارا نوباري درخن او هستياريه او حساسيتها كو كردي بني الجمع قالك زيد ابو ما تقول كو زمان قال بشكل كي درباسي نفي سببه جبوي لبر اسيميلاسيون لبر حل عندنا زمان كردي مري بقاس امكانيه بقاس درفتي امكانيه كي نشان بدا المان جمع او يعني مرف قربيجه كرد خباتين كردي حتى انا هيك هاتنا كرن يعني تمامي هلوست لكن همبري سياسة دولتنا يعني دولتي ام بيجن كردي قاده خاكرو كرداشي دخش هلوست لكن نشان بدنكو بميجك ام هنا زماني ما هي ام دخازن في زماني خو بنفسينن بقينن بيشتا بمن بباريزن حتى امكاني بله ما بدي انسان الكوارا يقرا ببره الكوارا يا كماريك بكك سليمان بري ابج مره ما هي كمان بري بله چقدر یعنی 30 سال بری کالیته و چقدر دلاله چقدر خوشه دستی و صاحبن یعنی چقدر سخت کاری چقدر ظلم چقدر دهات و والد ده هب و دیسا ننی ریوان زردایان و کار خود مشان ساعت و خوش که سلیمان نو بهار هم کواره هم جی باشن خانه اجالی که با کواره که دلجی هون در دخن سال 2014 و هو کوارا نو بهار اکادمی جی در دخن یعنی هوتی دا سر چه دنویسن بابتا کواری چه نه اف چیه که سلیمان شکره بخمره اشترو ببکه كوفارا نوفارا اكاديمي جي جمارة وي 15 دركتي حتى انا اها صالي ام دج مارا دردخن شتش مهاجركي تشبه اب اها كوفارا يكم لتركيا بزماني كردي كوفارا بحكامه يعني بحكام اكاديميسيان مقالي وكوتين دنرخينن اگر سيشار كاس جوريه درباس نبه او مقاله ناي وشاندن يعني اها يكم چند كوفارا روپیلن یک سلیمان یعنی روز دا کوارا که چند روپیلن تیدا یا اکادمی روبالي كيفش نابن هر لقول دريج منا مقالنا چونكي نبهارا ما نونو شش روبالا اما نبهارا اكاديمي جانا 150 جارو 106 لا جانا منبسط 3 بله جبالكو یعنی کیجان این گوتارین زانستی تدان لیکولین نون تدا چاپ تکنری یه زانیاری بني يا زانيارينا ام او كوفار بسي زرافاي كردي زازاكي سولاني كرمانجي مقاله بكيشان زماني بي ام بي زماني دوشينن بكيشان زماني بي وكي تيجي مقاله انجليزي جي ام دوشينن درباري بله كردادا بله زانم يعني معرف قرب بيش كوفار كردولوجيه درباري اها ادبيات زمان در حق كردان دا جيروك تشتي كردا على قدر دكه ام مقاله مصاد وشينن نوبار اكاديمي يعني والي كردولوجيه دا بسي زرافاي كردي مقاله كما مقاله بين امانه دوشينن مالا عندنا اواجي یاد دیانه اواجي افياس سيانه ادیا سسیانه که معروف دایی دیان جیبه یعنی افکارین دست پکی بون هوا یاد دیانه اباد الدنيا زانی بندستی زانین رزگاریه مالا و به مالا و به براستی که سلیمان
yani وشاخانه نبهار كتاب كردي تركي عربي جي دواشينه جواجي قلت حتى نهار قور الظالم سياسة شيس زيادة كتاب وشاندنا وكاتيجوري فون برتو كان تشنا قالوا بيشاروجي داون تخازد كي جان كاتيجوري نول وشنجاري خدا زيادة بكن يعني وشاخانه بچند زمانن برتو كان دواشينه وتسقط يعني كردي عربي بانجليزي بعرف نفس كيك سليمان سياسة شيس كتاب وشاندنا بله از بیشی بیشم نوبار کوکا نوشانخانه نوباری هم وشانخانه هم جی همان ناوی کواره یعنی کواره مجی ناوی نوباره وشانخانه مجی ناوی نوباره ما یک وشانخانه که می دیجی هیا ناوی کند شقلاری او دوره داشی ما دوره 6 هفته کتاب وشاندنه هر دو وشانخانه جی 4 زیادتر ما کتاب وشاندنه نه 4 زیادتر بله در واسونه بقالن بري كتابي ما برتوكي ما تف ام كارن بيجن قال كمان بكردينا انا برتوكي كنت الحق كردادا ده الحق كردادا كتابي تركيجي انا بطيبتي سر ديروكي تشني وصا انا برتوكي ما انا بحرف عربي بزمان كردي وكان بيجن كتاب المدرسه بك اوجي دورا سيحه برتوك هنا كاتيجوريه ماجي دنا فدا تخمين دكم دورا 16 14 كاتيجوري هنا مثلا دينو كل كورين هي كلاسيك هي فرنك وزمان خبات الزمان هنا كتاب ديني هنا كردولوجي هنا بورترا هنا دواري ادبيات دا تشيروك رومان شعر هلبست هنا جربيني هنا دواري دا خبات ادبي هنا چاندو سر فولكلوري كاتيجوري كما هي سر ادبيات زاروكان كاتيجوري كما هي بله هي تقريبا 16 14 كاتيجورينا يعني اف كاتيجوري كي دواري سر ادبيات وسر زمان ده هم بيجي حمي كاتيجوري لكتابي معنا براسي طبيعي هن كاتيجوري باشن انا كنت كاتيجوري بشكل قلص معنا ضعيف معنا ام بازن وانا ممكن بطيبتي جي ادبيات زاروك عنده دواري اللي كلني دا جي كتابي باشن ام هي زيادة تربكن دواري الروماني دا هنك دورا 10-15 روماني ما هنا ام تخازن وانا زيادة بكن يعني حمي كاتيجوري دا برتوك هنا فقط هنك بشكل باش زيادة بيش تاكتنا هنك بشكل قلص معنا سركتن خورتر بكن سباس ساعتها ما خش يعني جنابي بقول هون بتيبن عربي جي تواشين برتوكان وجبركو يعني بروف ادبيات كردي كاكي سليمان شاعرين كردان يعني كلاسيك كوبنجاو ادبيات كردان يعني اوناج مدرسه دركتنا واون الف باء عربي دنویسی یعنی از فکرم که خواندن برهمی د اوریجینال د پر با کشتر بلمد به اون وان کلاسیک ماجی به حرف عربی دوشینه نه که عربی دوشینه که سلیمان یعنی کلاسیک مایی کرد بناخذ اول كلاسيك ما بطيبتي بحرف اللاتيني وشاندنا طيبتي مش عربي عربي ازواج بيجم بحرف اللاتيني ما كلاسيكي خو دورا بيسحب كلاسيكي كرمانجي متف بحرف اللاتيني وشاندنا سيتشار حبتني ما بحرف عربي وشاندنا يعني ما مزين وما لا يزيدش ما بحرف عربي يجي بحرف اللاتيني وشاندنا يعني بطيبتي ام برهم يقي كلاسيك بحرف اللاتيني وشينن عربي يجي كان حبام دوشينن سبب يجي اسباب يجي صاحبكم البته وجي قول دسبي كده ادبيات طماء بحرف عربي يعني كلاسيكي ما بحرف عربي هاتنا نفساندن بالي راليتك ماشي هي نهار باشور الفابا عربي الفابا لاتيني بيشتتر يعني بتايبتي مثلا لهرم صوران بيتر حرفي عربي بالي يعني علي بهدين عندها بيتر ميل اوان لسر الفابا اللاتيني هي بغي نبي الولايات ما كردستان باكورجي يعني الدولة أيوبية دولة مروانية يعني تقريبا حيصيرنا حصلت صالة بلكي 1000 صالة كردان مدرسة قدها بحرف عربي نفيس عندنا وعندنا يعني دائما هم كلاسيك مدرسة أدبياتها هو كلاسيك دنيرين حمي جخاني بقرا جمالا بقرا جباتي جزيري بقرا حمي جوا مدرسة دا كترة ببين نبي ولاد المدرسة دا
بحرف عربي نویساندنه ایجار ایرو هرما ما کردستانی جی مدرسه کردانه یعنی از مجاره کی تنه قالوا سر مجاره جی خبر بدم ادبیات کردی دا رولا مدرسه گلک زیده ایجار اولا هم درسی خوب کرمانجی شروع کرنه وقتا کرمانجی شروع کرنه گلک انسانا زمان خود شروع کرنه ده خبردانه ده او که آخافتنا خدا کرمانجی خود پیش نبرنه گلک انسانی که کردی نزانی بله المدرسه کردی همونه ای نه کرد ادبیشم از وانا ناس تکم مثلا چند حب تلقا از ناس تکم یورو کردی خبر دادن ده مدرسه دا خوندنه کردی همونه ایجاز بیا ببی نبی ام دوی ام حتابی می او کیجی بکن yani fonksiyonel nubale rola nubale jî divir da tiştekiye weke slogan cana em di binavê nubale de em dibêjin pira navbera do îro yani pira navbera do îro ew edebiyata berê ew tiştê ku berê diwarê em beriya ku em bêjin em tev zanin ki edebiyata zimanê kurmancî cara ewil weke dibêjin Kurdistan Sovyetê salê 1925 dema da şamîl û wan dest pê kirine feqet هاشي 1932 دا بحواري دست بكريه يعني 1932 حوار بلي حواري حميه بحرفين مش دي حواري بلي تيب اللاتيني وانا بكار بلي لكن جان ويدري حرف اللاتيني بكاربيه بلي مش بلي ايجار انا طبي بما او حرف عربي جي يلو جنك انساني ما بحرف عربي دخيلا اما مجبور خطابي واجب بكن فقط ترجيها ما لحسن حرف اللاتينيه ام خوازن يعني ذاتا كوفارا ما تمامي لاتينيه كتير ما قالك وان لاتينينا كان حرف تركي باجي هنا بحرف عربيه ام جانا خطابي واجد كان ساعه وخش خاصيات زانم كك سليمان نبهار وقت دبستانه کیه گله کسان خواندن و نویساندن کردیش نبهاری هم بونه باشه بونه نویسکاری کواری گله کشوارجی کتیب جی نویساندنه وسانه که سلیمان از زانم دنیا گیشتیه گوتنه و چند نویسکار جوار دنویسن و چند کس کواری دا کار دکن ایرو که سلیمان ایرو دو شاخانی و دوکی دا دو شاخانی و کواری دا ام پیش کسن نه اوی کو دنویسینن راست دکن تخینن بلاف دکن دفروشن ام تمامی پیش کسن هم وشاخانه هم کووار yani em hemiya pevra birêve dibin di kovarê da jî yekî di nivîsînin dora nêzî çil kes her ji malê da îmzayê wan derdikevin nivîsê wan derdikevin hem helbest hem jî maqaleyê çîrok kitêbê gelek helbestî başar yani navbera 35 û çilî da deretê yani takriben dora 15-20 heb helbest dueşin yedinci nivîsin çîrokın cerbandinin takriben her jimalê da kifşna ve ba cana nivîs dirêj dibin cana nivîsê kurt dibin takriben o navbera 35 û çilî da îmzayê ew kene yani hem helbest hem çîrok hem jî nivîsê lêkolînê belê kek Süleyman yani خاندوان و abone و چه قاصل بالات استانبول و دربای بالات چه مروت کاره به abone و کرینگی و یعنی به چه اون کارش رو بد کی کرینگی و یکی بله خانم ایرو طبی سال دسپیکه و طبی من نمار مگلک جیارا شاندیه ام تشیلیجی به طایبتی جیه که ناوندین ام بیجم وکه چانده Avrupa'ya bir devre edin ben meşandine hem Rojalata navin hinek devre meşandiye hem Avrupa'ya meşandiye demek dirij gelek insana meşandiye Sovyetiye Ermenistan'ı bizim destan meşandiye Azerbaycan'ı ya mesela Moskova'ya jî gelek insanı naftar hebun mecmana demek dirij meşanın kovarjmana fakat ve demek davi birçeki dışandırı da demek ki zahmeti çedi bu kovarımet ne dışandım yani dest daneser de postaxane da ne dişandın posta yani postê da dest daneser ne çün salê nodî da taybetî naji gelek baha bu her car şandın avan da piçekî zahmetî ali abonî da piçekî yani çibohaya baburînin ez vê pirsê bidim kovara ve çibohaya yani der derbazî dolarê bikin bohayê kovarê çi qasiyekekê Silêman
انها لگور ترکیه 15 کاغذ ترکیه اواج یک دلار کو نیو جناکه yani dolar ki bıçak Ne izleyip bahaye? Ne bahaye? eri Yani az bixwazim bibim abone ve az eri çawa dikarim bibim yani çawa navê xwe qeyd bikim yani az ser navê min wekî ev ko war bê şandin kekê Silêman. Eger perî şandinê jî ne tenê perî qîmeta hercî şandinê jî bikevin. böyle لسر مالپرامه لسر مالپرامه کسی بخواستم کارم ببین abone مالپرامه دا جبو کواری zaten وی داری نوشته هر کس کار دوی داری ببا Abone abone ne kadar temaşavanê me jî gudarîya me dikin eger bixwazin dikarim bikevin ser malpera ve internetê wê derî yani wê dî biz pê bihesin çawa dikarim bibin abone ve ez jî heseyê bibim abone ve kekê Silêman. بله وقتی دیجی لوی داری تلفن همه واتساپ ایجی هه دکارن سر واتساپی تلفن همه جی بگرد پرساته نیوی مازویا بیجم tabii çok az abone mehane naha em kovar em 3000 çaptıkın 3000 adeti em çaptıkın Pîvaja wê 3000 beli 3000 naha salê beriya pêvajoya çareseriye yani 5-6 sal beri 6-7 sal beri me 5-6 hatta du cara me 8000 çap kiriye yani naha takriben veka navbera 3000 da düştü. Efendik ya normal ya لگور کوارن ترکیه رقمک باشه yani ama tabii jali abone ve خلاص نکه yani cana hem kovarı Türkiye başı او قاس cana çap nakın 3000 ne hendike yani başı rakamek başı fakat potansiyel ama yani giziletin emi potansiyel برا تيراجا كوارا ما بكجا دها عزارا كاكي ام خباتك باش بكن بل ام خباتك باش بكن ام كارم بيجي دهاجي يعني مخابل البوتنسيال ما هي امشي كردن والات كردن درباي والات قبي علي كاري بدن كواري امشي كرك بن ابوناي كوارا وكو وجي يعني هرتش خرجي به هنا يعني امشي دولة تركيا هرتش ظالم امي دلا قبيجي خبردن هرتش يعني روش بهاد به كيكي سليمان كوارا نو بهاري يعني نوبا 29 سالين بشاني دا 23 جلد الخا بشاندنه ev cil teknik edine sapya ve karaki rastiji ve karaki gelek bezinu bir apekriye hamu berhemin kovarij ve jadin nubari yani huni hamu berhemin tekne yani hun tekne katalog ve tekne cilde keki Silêman çide yani cilde çide da çide çipekti ben efendim evke cildeme pişti jimara 158 25 cildeme tamamdı be. Yani ev jimara perem derken ev jimara em derken debi 25 cilt. Yani 25 cilt. Aydı bu 25 yani informasyon yek jimara maya 25. Evet. Ev hami vana katalog dekin em cilt dekin. hami em veka cilt em çeydikin em de kütüphane taybetta de kütüphane khoy ku em bejin الولاطات باشوردا لقالك دبل هذا مجموعه هذا الشيء ودريتين مع فكرن ام ناجي وقت ديجيتال ام كوفاري ام السر اوكي جمال بلا خوش باربكن ما تشحال باركنا ام حمي جمالي وان يكو اي بريجي ديجيتال نو ديا فايرو تبع ام السر انترنت يجي باربكن ما هذاك باركنا انه خبطها ما دوام دك دقال جلد كرني وقتلوا كرني امي حميه لسر مالبرا خوش باربكن يعني فيرسيون الكترونيك هي اها بل خبطها مرسل الكترونيك دوام دك اها اسورا سكرت نتخازم يعني كيك سليمان وجي جنابي واجي برزانك ميديا ايرو وك هذا تشارمين تبنافكرن يعني بور جنابي وا باندورا ميديا السرش بنديو جواك قال ولات توي چه قسم مزنه کک سليمان مديا كردي طبي او مديا دنيا دا بحثا وتكرن او مديا امبيجن دولتي سربخات دولتي مزن او ادري يعني ليفربول الدورادا دبيجن مديا هزا تشارمينا كو لسر حكومتان لسر دولتان تسهيل اوي تشدبه بالي بوان بدا قبول كرن بوان بدا كرن اف طبي جبو مديا كردي ام فياد كيلو
çok az kalın bejin em ya gelem sevdim haber bedin az bavarım tabi medya kurdi ilo duvar rol akibi bu satın ya yani jaliye o kebe ama ser rol medya kurdi betir vaka tedespek edajiko vaka debistan vazife kidibina peyvek yani jaliye em bir işin hişmendiye Kurdavariye dimeji insana da bicibke em bejin mesela yani Kürt betir dinivîsandina di medya xwe de ji însanê xwe re zimanê wan didin hînkirin bi zimanê wan em bêjin hişekî kurdawarî didin çêkirin wan bawerî çê dibe ku zimanê wan heye bi zimanê wan çîrok em bêjin nivîsê lêkolînî her mijar dikare bêxeberdan bênivîsandin yani rola medya Kurdî rolekî wisa heye yani rola medya Kurdî îro em bêjin li ser hikûmetan لسر دولتان تسهيلك بتشيبك تشكي ساتنية يعني حالي إيرو ده أم بيج أبا تابي جبو تركيا تبيجم بأما أم بيجم باشور مديا كي هي أو مديا ما إيرو تقال لسر حكومتي بالي لسر مجاري بين روجافي أبي مجاري الدنيا إذا بك روجاف أبي مجاري ناف الدنيا بلا بك والهر دري أو تشتابي بيستن وبيخوان بيستن كو إنسان جيكي لا كيماسيك خطايك تشتك هبا قباحتك هبا بيزاني إيجار مقابل إيرو مديا كردي تركيا بوي باكور دبيشم يعني بوي كوفارغري بتايبتي دبيشم كوفارغري نقارن مثلا وكا هيزا شارامين حركات بك أما وكا مكتب وكا هشمنديا كردي كردارا عم بيش هشاكي تشي بك أو رولك عجيبة قالك إنسانك بوتيا كي مثلا يوم بكردي تاني بيساندن دبيش برستكن دبي بكردي بيساندن هيا أم دبيشن هيا أبا وقت دبينن أو باوري بانا شيء دبا يعني رولك مديا كردي لتركيا أم تقارن بيش أبا يعني بتايبتيجي شكردارا بيتشتيركا قال راست جنابي باشي قلت سر دمجري يعني بدولة بونا مال خرابية يعني تركيا زحتن سر دمجري سر زاديا خافتني يعني قالك بازن امزانن قالك روزنامه‌وان هاتنه گرتن که سلیمان وان سال داوی و که سدی زیدت روزنامه هاتنه گرتن هرچی قص کوارا نوبهار کوارا چاندی دیروکی هنری ادبی جی نه کوارا سیاسی جی کلو رفشا کوارا دوی واری د چاوی او دوی سکار آنجی مجارین قدغه کری هنه که سلیمان يعني وانت قارن حمو چه بخوازن ويا كي بباشينن نعم مخابن هر نعم تكش بكارب وشينه هر وشانخانه اگر هند شتاب ده برچاوي خد قاره بحث هر مجاري بك براسي شتابي هند مجار هنا تركي قد خانه مرد قاره وا مجارا راحتي ببيجه ام ببيجن جانا قالك جي جبركو تشتكو ام شاب كنت تشتك ام دوشينن جاليه دوزغريه وتي تعقيب كرن هر تشتكو ام دوشينن دچ بردستي دوزغران لي دخيلن قاتله شهيه تشتنيه يعني سنزور يواجه هنا بله جبركو كوفارا متابي وكواجي قد كوفارا كي ادبي وشانديه وبتايبتي جي زمان كرديه جي بصالاش قراوه محتب قبول نكرن يعني متني كنت هاتم خاندم بكردي بانا زياده لوان دوز فندر كرن شيء تركي بعد كرن جبركو تركي زياده ناف وشان تركي هبون يكردا مثلا فيدر درد كتن درد كفجي هنا او انا مثلا بيتر در حقي واندا دوز فندر كرن شان من كورن من بله سباس كي بعرف بيجار جبركو كوفارا كي ادبي وهنري بو جبر زياده دوز فندر كرن بكردي بوجي فقط كوفاري منا مثلا بيجن قالك جاران وقت مقابل يجيكو مثلا بوستانا دا ندشاندن دست دانستر ام بيجن مثلا دولت هر سال جوا شاخاني تركا برتوكا دسينا كتبخانه خود كن ابوني كوفاري تركي مثلا حتى يك وشاخانه جمرا نبوي ابونه يك وشاخانه حتى انا يعني بيش ناس سالادا تجاري كوفارك ما نبوي ابونه يعني ام بيجن مثلا دما بشتاري هنك جيفينا فوارا ببن دولة جي اگر بگرن جي بدري خاطر گرن فوارا يعني دي يعني جانا ني سرمراجي پیشیا مراجي بناكن يعني جمرا تشتكي جي ناخن تشتكي باشي نادم پیشیا مراكو مرب پیشیا خو وكا مرب حقي خباتي باشتر وببه صار نودي دا در حق كتير مدا دوز بكرن ما بيچاغي ما او جزاج دانما كوفاري ماجي
yani em bibêjin hergav takip dikirin yani berê emniyeta Tirkiyeyê da li wê derê bû va salên dawî niha dozgerî li van mijara mêze dike me jî heta ku tiştekî em bibêjin xeterekî çê nebe ji serî ve yani ez berpirsiyarê nivîsaran im jî yani nivîsê ku ez nivîsa hemiya berpirsyarim dema ku em bêjin ewraqek tiştekî ji me xwestine belgeyek xwestine roja din daye ser masawan gotiye ev belga me ev e adir navnîşana me ev e kovara me jî ev e yani me jî tu varayî tê de nehîştiye kêmasiyek hebe zaten dixwazin pêşiya me ra bikin li gor qanûna ku em bêjin wek gaberê jî migo nû du yekê de ew qanûna rabû ji vê demê ve yani em vê weşanê dikin îja ji ber vê tiştek ku em bibêjin xeterekî bê pêşiya me em tedbîra xwe distînin her mijarê wek vego meriv nanivîştin çünkü hinek tiştene qanûnek qedexane yani li gor qanûnê qedexane dibêjî behsa vê mijarê tê nekî ya ji vê mijarê nebêjî wisa hene îja ew jî tabî em wana dîqet dikin tabî Valla dava bekeki Süleyman karê hûn dikin karek gelek dijwar û rastî jir hirmetli ye. Yani pir seherî girîng hêçka we jî got ku devlet alîkarî nade wan rojdan Tirkiye rewşaborî yani qet baş nîne berbilindbûna nirxê dolarya û evroyê nirxên kaxaz heber xercên çapkirinê yagî bi sed selefî dibe zêde bûne em vê rojê ev nûçe jî xwand yani weşaxane kovar û rojnamayên herêmî Bakurê Kurdistanê ji ber qeyraneke mezin yani rûbirû mane û ji ber van hemû sedeman xwediyên rojnama û kovaran hejmara rûpêlên xwe dadixin yani mecbûrin karmendê xwe ji kar derxin yani ewan gazinciyanin û divê warî de rewşa we çaye gel û gel hûn dereqa wan zehmetiyên dikarin çi ji me re bêjin kekê Silêman yani rewşa aborî na pir dijwar e kovaran jî rojnamawanan re jî kerem bikir kekê Silêman gelek spas mijarekî gelek girîng e belê Melek Hanım derheqê mijara aboriyê da yani tüccara weşaxanê Kurdan rewşekî baş tiştekî xweş nedîtine zaten yani dema me ava kiriye jî di salê nodî da jî di salê 2000 da jî hergav weşaxanê Kurda weşanê Kurdan di gelek zehmetiya de derbas bûne yani îro ev zehmetiya îro nine feqet îro ew zehmetiya îro zehmetiyekî taybet e ji ber ku nav meh ku nîvî de mehkî da dolar euro zêde zêde bilind bû yani wek we jî got hin ciya da kaxiz du cara bilind bûye du cara yani du qat bilind bûye kaxizê pirtûka wisa bûye kovarê wisa bûye îjar tiştekî bêjim hem biha bûye hem jî nayê peydakirin yani peyda jî nabe daha mesela bihayê nû bi bihayê fiyetê biha me ji mara dawî 105 hefta me kaxizê wê sê çar roca peyda nekir me kaxiz nedî yani rewşa aborî yani çi qas bidire barê we çi qas giran e hin pirsên teknîkî hin pirsên yani hûn berpirsyariya nivîsaran jî dikin hûn derbarê yani kaxiza dijî difikirin wale ez ecîb bayî me barê we gelek giran e kekê Silêman bira xwedê saeta were be rastî jî pir dijwar bidire yani ez çi dixwazim Herêma Kurdistanê yani serpxayê nîv serpxayê dîsa yani Herêma Kurdistanê ya herêmeke federalî ye yani 420 rojname û kovar derdikevin û Herêma Kurdistanê divê du beşên rojnamewanî hene kekê Silêman yek ya partiyên herêmî ne û beşên din jî dibe azad e hinek ji van rojnamayên azad jî alîkarî ji hikûmetê werdigirin yani hikûmet alîkariya rojnamayên kovarên azad jî dike yên serxwe yani min bixabin ku Tirkiyeyê ev yektine ye kes alîkarî nade wetenê hûn gumana yani hêviyê we gumana we abûniyê we ne çi qas abûniyê we hebe ha qas baş e yani çi ji bo pêşerojê yani dixwazin yani kekê nava yani em nagat dixwazin bêm we cenabê da destpêkê da xeber da ser Kurdên Kafkasyayê û gelek spas bo gotinê we yani kovara we da ew sê çar sal e hûn hevdem li gel zanyar û nivîskarên Swêta berê ra hevpêvîn çê dikin taybet ji alî nivîskar gelek car bi xandiye û lêkolî diwan birêz Nîhat Gultekîn wa ez wek Kurdeke Swêta berê razîbûneke gelek mezin yani bi dil dixwazim bidim we birêz Silêman ji bo ku hûn berhemên zanyar helbestvan û
نویسکاری ما یعنی روپیلا کوبارا خدا چاپ دکن و ناسیا یعنی تمامی کرد و کردستانی روانه ددن ناسین و بشاخانه نوبهاری سال 2001 دا پرتوک اکادمیسیانی مزن روسیه یوسی بوربیلی بناوش مکسیب فولکلور و جانا روزانه که نویسکار کارمندی مالپر ریا تزه که تیموری خلیل زمانی روسی ورگراند بو زمانی کردی باشه بله گوتارین خاناتی کردو و حتی کد هجبار داوی داجی که سلیمان هف پیوی ندگل رفشنبیری می بناو و دنگ نویسکار احمد حپوی که آذربایجانی دژی یعنی مالا و به هون مجی بپار و به بپار نیشت و گلو هف پیوی نه هونی وان تکن باشه کتب و پروژه و آنجی یعنی یا وای یا که نهات هیا که وان هف پیوی نه و کیجان پرتوکن کردن سوویتا بری و دیسا چاپ کرده وزیری نادیره گسد نشاشم وزیری اشو نوستا که سلیمان در حق وزیر اشو کوار دا نویشتر کتنه Ali nefis, galiba avalan nefisine. Ev mesela ev askeri bu ülke. Ama ya ki asker yani eva Orbeliye. Ama ya da hazır ya ki hiç kabul bahsavi kan. Yani eva Orbeliye. Si ya ki Temuri Halil Berpesari Riyad Heze ya başı kurdi tebergane. Evi tercüme kiliye. Vallahi ya ki Temuri avada. Evji evke hava terket. Aha beli. Evji veziri Nadiriye. Aha evji tiro kilvi yani beli tiro kilvi evkena nubar. Beli nubar. Saate ve hoş valla ve desti ve sağbın. Disa çen fırtuk jiye bu nezanım ya ana odugotari qanati kurdoji ve çap kır bu nevisa. Beli me gramera qanati kurdoji ya Solani kurmancı çap kiriye. Aha. Ali. Evji röportaja hafpeyvina Ahmedi Hapoye. Aha. Evi yok. Hejmara daviye da derketiye bra bu ne verci bakının yani mruva gelek jayke ki Süleyman من gelek ki Ahmedi Hapo ve de 15-20 sal berici FPV çekrbun gev berpesari radyo Kurdi Azerbaycan'ı bavacı qadati Kurdiye mala wa be keda ke mezin ve de prastik ki Süleyman saat qavat bit yani ve meclis bir ne kariye Kurdi Sovyet'a beri. Na Kurdi Sovyet'i nayış bir kirin. Beseri da jimugu kabat da kuvan kiriye. Gele kiri. Yani jimaravan hejmaravan nüfus aman gelek ceda bu ya. Fakat gelek kabati başkirine. İran bir vejin ev kitabi ku jaliye folklore da behazara gotin, behazaran çilok, besadan Pirtuki roman, ambejin helbez, nav Kurdi Kafkasya'yı da çapını, emin necikta çar Pirtuki şikoy Hasanci çapıkın. Kaki Süleyman, شكوية حسن هالبستوني من كلك عسكرية شكرا برتوكي بيتشوب شار برتوكي بيدر كاتبون كاكي سليمان شابيرا نها أمادنا كاكي سليمان والله حتى تنبورا كردا قالچيچك اول هميام çaptıkın aha vay ازي بركب خوش ببم ازي يكم يعني ازي بشتري ويكم ازي بكره وان برتقال يعني برتقال شكوي حسين قالك البستانك حسكريه بناب ودنجه ام جرد بين بوشكي دي كردايا كاكي سليمان بلي بحب قداس خص برتقالي يعني برتقالي نوي داس خصتني دي بوكي شوف كرد ساعه وخوش يعني كاين قالك تشتي تيجي در حكي قزاقستاني نادر ابراهيموف اها رامل كاكي جاز بكاكي ابراهيم كاكي جاز ابراهيم كاكي نادر كلام بربون كردي قزاقستاني بله تيموري خالد اما اللي ابي داري اب جمارك طيبات بله اب جمارك طيبات جمارة ميا 126 بالتماميل سر قفقاسيا سر كل سوريا بريه هجمارة 126 يعني قالك نبي سنه يعني زياده نبي سنه بردا يعني ازن هذا كلام طبي جماري ما بيجم باش يا فرتك بس جدا بيبو اما كوفار تماميل سر كل قفقاسيا
تمامی gelek spas beş de xatir yani ber bu temene dikiniş bu keda ve keki Süleyman gelek spas ez beni bre Süleyman yani rastişi perseke va yani btemes şhamu gelek car prs dikim yani Kurd nasî me relet nasî me zanyarin me rastişi yani bu tekliye ki hiçka ve çıkas Pirtûkê Kurdên Sovyeta berî veşandine çap kirine mala we awa be yani ji bo tekliyeke baş yani kesê ji ber erdnîgarî û çandî kesê ku şev di dûr dijîn yani gelê me ji ber sedemên yani femkirî Diyarbûyî bûne çar perçe ya çar pênc perçe em jî Kurdên Sovyeta berî perçeyeke pêncanin yani bikaribin pêvendiyekê qenc dayînin mirovan yani Kurd axev ku bikaribin hev di baş fehm bikin ji dayîn navbera devik û zaravayên de kêm bin divê yekkirina û standardkirina zimanê medyayê de pir girîng e risal gormin nêrîna we ser standardkirina zimanê Kurdî çi ye kekê Silêman yani standartkirina enha îro em bibêjin ser elfaba latînî bibêjim niha li Rojava li Sûriyê herfê latînî tê bikaranîn li ewkê em bêjin mesela li Îranê ew beşê ku em bêjin kurmancî dinivîsînê bi taybetî ewan elfaba latînî bikartînin va demê dawîn navkirînê Sovyetê de jî elfaba latînî tê bikaranîn zaten li Tirkiye em bi giştî elfaba latînî bikartînin hema ma bêjin navkirî Ewropayê de jî elfaba latînî jê de tê bikaranîn di elfaba latînî da îro gelek tişt standardekî piçekî çêbûye yani her çiqas ferqên cuda tiştê cudayî piçekî hebin jî hêdî çê dibe hêdî çê dibe carna ez televizyonê başûr temaşa dikim televizyonê başûr da dema dibin de latînî dinivîsîne em êzê dikim ewana jî weka Kurdên Tirkiye dinivîsînin yani nêzîme ama hema weka me dinivîsînin bi taybetî jî ew televizyona da insanek li wir dixebitin yani kivan Kurdê Tirkiye ne zaten yani Kurdê Tirkiye bixwe îjar ew standarda li Tirkiye di nav Kurdê me vê derê de standardekî çêbûye yani piçekî çêbûye yani em dema ez pirtûkekî weşanxanekî distînim eger ji redaksiyona wê eger rastnivîsîna wê baş be salem be xweş be nemimkin me fêm neke ew jî pirtûkê me dixwînin fêm dikin em kovara wan fêm dikin ewan kovara me fêm dikin Tirkiye ne Kurdê me başûrî û Rojava û Îranê jî qismekî yani wana jî belê Kurdên Rojava Kurdên Rojhilatê Kurdistanê û Kurdên başûr yani em soranî bikartînin yani herkes fehm nake vî zimanê kekê wî de yani devika yani soranî herkes fehm nake yani çi vazanî dibêjim helbet jî hebûna devik û zarava yani ev tiştekî yani ev devlemendiya ziman e femdarî ye eger ev devlemendî jî tunebe ziman yani mehrûm dibe yani zanî çi vaz zor e ji bo tunebûna devletekî serbixwe yani milletekî bêstat bûne ev jî pirsgirêkan çê dike ji bo standardkirina ziman gun cenabê we jî got û hebûna elîfbeya erebî jî bi zimanê Kurdî de gor min ziyanê dide zimanê Kurdî yani mirovên Kurdaxev herkes nizane sedî yani dibe de pênc şeş selev bizanin be yê din nizanin elîfbeya erebî dijwar e kekê Silêman gotinê min razî gelo Bilaxim tabii anha biçin herema soran em vê gotinê bibêjin ew bêjin na em jê razî ne yani ew Aliyê Soran Aliyê Süleymaniyê Aliyê Kerkûkê Helepçê Şeqlawa ewa dera û Mehabatê Senenda jê li wa dera bi taybetî dixwazin ki elfaba erebî bikarbînin ji ber ku sala 1932 da yani dema dewleta Iraqê bû dewletekî serbixwe zimanê soranî li wê derê bû zimanê fermiyê duyem ji ber vê li wê derê her çiqas soranî îro di sed küsur salî zêdetir piştî kurmancî derketibû jî yani mesela metnê me kurmancî di sed pêncî sal beriya soranî hatine nivîsandin ama îro ji ber ku wek we jî got zimanê soranî zimanê perwerdeyê bûye zimanê fermî li Iraqê li herema Iraqê û Aliyê Kurdê Îranê Mehabatê Senenda jî li wa dera zimanê soranî li gor kurmancî zêdetir pêşketiye ji ber ku hatiye bikaranîn bûye zimanê perwerdeyê
Avana Yani jî gerek iyi mi zaravayı sarani bibin. Erê avana jî zimanê avana mesela em herema Bahdînan dibêjin em derbasî latînî bibin sonra kabul nakin. Dibêjin zaten bingehek bey heftê heştê salî heye me bi hezara kitêb wisa çap kirine em naxwazin derbasî latînî bibin. Yani bi min jî Kurd elfaba xwe bikine latînî û bi latînî binivîsînin eviya nav xwe da belav bikin çêtir e. Yani ben vade lazım ya vade yani zut çedan beviyek. Belê dibe ku demek nêzik ta çê jî nebeşî yani. Ama em wisa bi taybetî bi dema em tiştekî dinivîsînin eger kurmancîla ew kelîme ew bêjeyatin hebe ew peyvatin hebe em dibêjin ka soranî da çiyê çawa tê gotin ka zazakî da çawa tê gotin em wê tiştê ku bê seraveyê hatî bikaranîn em tercîh dikin. Ji ber vê yani em zaten em kelîma em peyva ji hevû digirin. Bi vî warî da yani baveriya min îro mesela em bibêjin serî heftê Kurda kurmancin yani serî heftê. Yani Kafkasçayê, qismekî İranê, Rojava temam, Kurdî Türkiye gelekê wan başûr hene. Yani di nav kurmancî de jî standardekî çê bibe ev min jî ev jî gelek baş e. Muqabil tabii yani hevçiqas xwendina me em bêjin dinivîsînin ê dixwînin standardek wa heye. Fakat xelkê me, xelkê kuça, xelkê gunda gelek însanê me avana nizanin bixwînin. Divê meriv xwendina kurmancî nav wana da belav bike merî bê dike ew zarokê wan bî zimanê Hediye pes çi bibe. Divir da rola televizyona bernameyê wisa jî gelek e mesela. Yani mesela va salê dawî Kurda bi xêra televizyona ew ka bêtir dikarin kurmancî xeber bidin. Êkî hin kelîmê nû hîn dibin. Yani dema ku mesela ti însanekî ku zimanê Kurdî xwendiye û însanekî zimanê Kurdî qederî dîdî berhev ti tenê bibînî xeberdan ti zanî ki haya wî ji Kurdî heye haya vê tune ye. İnsanekî pirtûkekî xwendiye, kovarekî xwendiye xeberdana wî cihê ti dibêjî avaya haya viya hinek bêje hinek peyvan bi kar tîne ti dibêjî avaya muheqeq pirtûkekî kovarekî xwendiye ya jî zimanê Kurdî dişopîne bi zimanê Kurdî dixwîne. İnsanekî haya wî qeş Kurdî tune be ti zanî ki vî jî nexwendiye. Yani wisa ew di vî warî da ew weşanê Kurdî rolekî wayê wisa jî heye ku ziman mesela ew kêda aliyê kelîmê peyvê me hatine ji bîrkirin nayên bikaranîn awana jî di nav Kurda da bicî dike aliyê nivîsandinê da jî wan hîn dike. Ya ew rolekî wisa jî heye. Berası gelek spas. Kek Süleyman em hediye dikişine di daviya bernamayê yani Cenab-ı Wad medya Kurdî da yani gelo çi jêde lê hez dikin û çi begem nakin çi neacibînin yani eger me bixwe çi tiştenek ku tu begem nakî hez dakî medya Kurdî da televîzyon be radyo be video blog be rojnama ku var Cenab-ı te çi dibêje derbarê wê hene tiştê sakule Ez du tişta bibêjim yek dema dweşanê Kurdan da medya Kurdî da dijminatiya partiyekî ya jî em bibêjin kesekî derdorekî di aleyê hev da tiştê nexweş dibêjin dijminatiya hemû de dikin ew ez qet neacibînim yani Kurd hevcadarın destê hevû dibigirin bi hevû dira îtîfaqê bikin yektiye çêkin biratiyê çêkin çünkü dibê hestiyê darê nejdarî ve zawara darê din e em bi xwe zerara ku em di nexwe kes nademe em bi xwe zerarê din nexwe yani kes zerara ku em din nexwe zerara xelkê zêdetir e dibê Kurd zimanekî biratî û bi hev re jîrê em bêjin ji hevû di hezkirinê ji hevû di rêzgirtinê bawerî çi dibe birabe be partî çi dibe birabe be pêşî Kurdin gerek e bu xîmeta Kurdbûniyê bizane be dijminatiye hevû dinekin di medya Kurdî de va tiştana têkirin evana xweşa min naçin ev yek êdidiya jî ji ber ku el Tirkiye dijîm cana metnê Kurdî da hinek peyvê ku ji Tirkî girtine hene mesela çawa em bêjin mesela tercüme dike vergera wê dike ti dibêjî ki evaya Tirkî fikiriye bi Tirkî fikiriye yani wekek Tirkî fikiriye û kurmancî gotiye tesîla wê dike gelek numûnevî hene dibêje mesela tirên revand yani tişkî wisa revand tune ye
Ya cı mesela dibêje di telefonê dikî dibêjî bis ez girêdim. Yani ez ê bidimê. Dibê ez girêdim. Dibêjî mesela dibêjî filan navçe bi filan derê ve girêdayî ye. Ama neş Tirkî ne. Em dibêjin ev navçe li ser filan derê ye. Wisa yani ew dibin. Gelek tiştî wisa nimûnê wisa hene canla meriv dibîne. Kekî Ez vê Silêman, misalê jî. Belê. gotinek heye divê goyê xwe bide min. Yani godariya min bike divê goyê xwe bide min. Elê, Yani kekî elê. Temûrî xeyir carekê Evet. henekî di heneka dike carcara. Yani çawa goyê xwe bidime te. Gelek Belê. yani Evet. hinek Tirkî jî tên yani Belê. kalkar dike. Ev tamamî tesîlat Tirkî çêdibe canla. Ama ez Belê. ez weke eyb nabînim, weke şerm nabînim. Ji ber ku Tirkî Kurdî mekirine qedexe Tirkî jî kirine dünyaya me. Tirkî kirine qedexe Tirkî jî me bar kirine. Wata Tirkî me bar kirine û Kurdî me qedexe kirine. Bivê nevê ew zarokê me xortê me dema çavê xwe vedikim Tirkî ve ev nas dibin û mecbûr dibînim Tirkî difikirin. Yani vîya ez weke eyb nabînim ama divê di weşanê Kurdî de ava tiştê wan kêm bibin tabî. Berpirsiyarê weşanxana divir da û kovara divir da va tiştana kêm bikin. Gelek spas. Ez jî sergilî gotinê we me kelo hêçka we got kekê Silêman. Kelo hebiya ku partiyek bixwastiye bandorê ser kovara we bike. Hebûne partî ku bixwaste yani xwastine bandorê li karê we bikin. Hebûne tiştî momentê sa. Yani hebûne tabî canla yani va demek dirêj em nav piyasêdan em bêjin wekku nêzî 30 sale henek derdora xweştiye tabî tiştek ji me re gotine yani wisa veşartî yani hûn wisa bikin çêtir e wisa nekin Serkirtî. sergirtî gelek cara gotine me jî gotiye em tiştekî wisa zaten riya me daniye nel dijî ti kesî ye me dijminatiya kesî jî nakin heta daha jî di kovara me da jî rastarast insan me em bibêjî weke hedef bigirî di eleyê wan da tiştekî binivîsî tune ye gelek caran nivîs ji me re hatine gotine vê nivîsê biweşîne bi gotiye ti filan kesa rexne dikî û rexne jî tenê ne heqaret jî dikî tiştî wisa naweşînin yani divê noqtê da gelek cara ji me re weke sergirtî tişmiş hatine me qebûl nekiriye tabî. Saeta ve xweş kovara nûbaharê kovareke serbixwe azad tu partiyekê girêdayî nîne û kovara hunerî ye çandî ye û terk lê bidin bira kes nekeve nava karê we. Ez rastî jî gelek kekê Silêman berpirsyara kovarê we pir baş diyar e. Çi kovar ev jî cenabê we ye. Ez gelek ji we razî me û pirsa davî ez benî yani qasî ez zanim hejdê kanûnê da di jiyana veşanxanayê nûbaharê de divê bûyareke girîng biqewime. Ji me re kerema xwe serê giliya vekin ev çi bûyarekekê Silêman û em êdî xatirê xwe gerek şev bixwazin. Ev hejdê meyê bê çi biqewin cenabê we jî gotarin bêla ez hejdê meyê nikarim nizam çi ma eger dikarî eger nikarî em Bela xanım spas ji bo wê pirsê nûbiharê çend mehberê cîkî di daire serhev di qat me ji bo nûbiharê stand ew cî me hindirê wê gelek xweşik amade kir û ji bo ku hem binê qatê binî da em ê pirtûkê xwe hemiya deynin weke pirtûkxane û li jorê wê jî weke edîtorî em ê xebatê xwe ofîsa we jî tê da berî ofîsa me jî tê de veşanxane jî tê da be yan tenê na weşanxane qatê jor weke ofîs li jêr jî weşanxane û ciyê kovarê me amade kiriye niha ji vekirinê re amade ye piştî hefteyekî em ê vekin li Stenbolê serxirî be kekê Silêman serxirî be bira şên be qedîm be bira hûd ha hê wê serkeftî bin baş e yani tiştekî gelek baş e belê salê destpêkê hezar û nesînî da weşanxanê Kurda weşanxane hebûne kovar hebûne we jî destpêka xeberdana xwe da behsa wan kir ev jî weke zincîra ji wê demê ye weke zincîr dewam dike em dixwazin malekî Kurda ciyekî me yê rûniştinê ciyek me yê çûyîn hatinê ciyek me yê xeberdanê weke însan bibêjin em herin carê li vê derê bîna xwe berdin ciyekî wisa me amade kiriye
استانبولیه که سلیمان بله استانبولیه استانبولی بله جنان نام استانبولی نشانت کاری بشی نام نشان کی داری به اما اگر ریام کت استانبول هم بین سردن و بکن سرچاوا سرچاوا یعنی جيما نافچه فاتي هي محلك هي دبي محلي ظاهري كرد دوي دري دجين اها دكان قد دكانا قهوه خانه جي چايا لوكانتا اها خارجه باشا لو كنت خبر يعني امتين او در بقلم بري كردن در دورة ما تف اها اما بيجن قلم بري كردن لفاتي هي بالتركيش راد بيجن قد النار بازار يعني جي نيجي اوكي يعني نيجي اطفائيه نيجي شارعداريه مزنيه اسطنبوليه اها مالا و برا سر خیره به که سلیمان برا پیروز به بجی برا خیر به برکت به که سلیمان هم گیشت داوی اگر گوته ده و ما بن کرم بکن گلک پیام دلگرم تین که سلیمان و سلاف دکن سپاسی خود نو یعنی تبشوانی ما گلک شد ساعت قواتی وارد خواستن بردار بونا و گلک که خوش بگه سلیمان یعنی از راستی شابونا ما به حد اگر گوتنه و داوی با بکرم بکن بیجن امیدی خاطری خواه بخواستن از گمانم واکی تبشوانی مجی جوی سویبت ما ایرو تشتک یعنی سودک جی برگتن کرم بکن اگر گوتنه که ما بکرم بکن از جی یا داوی بیجن امیدی خاطری خوشم کرم بکن سلیمان اجيج بوا بيامان سرچ حد وچاوي قبول دكم سباسيوان وانسان دكم سباسيا حموتا ما شفان دكم او انسان كوي بسبب ام قداري كرن ما وقت وان ستاند كلك سباسيوان دكم بتايبتي سباسيا خوشتر دكم و سباسيا خوش كنيات تكريم دكم اري والله كنيات ديكي ما هبو ناسكر مروك جالك ايجاب بالصوص دكم وكم بو كردمي قفقاسياي دوباره بيجي از جار بيجم قالك بقيمه الجماع بذيع بقيمه تمام بزاربن اما يسر سري خو بقرن اسباسيا وقتكم كو وامكانك بساشيتا ما اللي بدري بشكل داناس كرن افاده كرن اگر قصورك مكيماسيك ما هبجي نو كاك سليمان نو كاك سليمان يعني جنابي قالك تشكوت يعني برتوكك دخوني مرو كان برتوكك يعني تشتك دخونا دياره يعني مرو يكون مالدا هين زمين بأبجي دياره يعني شت خازم بيجم يعني بيوانا بيشكاتنا جواكي بخاندني بقريدا يكاك سليمان خاندن باش زانين خاندن حزر مروان برفتر دكا هستن مروان گشتر دكا يعني بله هرتش خاندني بجارة سرد به و باندورا مزن یا میدیا جی سرجیانا ما اول مرا و گویرینا جواکی تگشتنا یعنی جواکی هزو دستلداری پیشکتن تشتن یعنی ایدئولوژیک تکنولوژیک یعنی هر تشت یعنی میدیا سر هر تشتی باندوری تکش بوه یکی گرک زمانی دایی که این بزان بن یعنی افرش یعنی اچت خواستم چمکی ایرو بخواب دولت که میت نیه دولت که سر بخواب يعني تاني باشوري كردستاني برچاكي ده هي يعني مش بيد نوع جالي كردجي سدما بقرانينا ميديا يجي جداية جناب بيرجي قد يعني هذا تشارمين بال ما نكره يعني باندورا بيتنايا سر دولتي يعني بشتي بيمان لوزان يجي كردستان بو 4 پرچه يو هر پرچاكي ده دولتكي يعني في پرچه عدي في داگر كريه وش بر بيه كيجي هر پرچه ده رفش جالي كردجي ایش پرچه ده جدا تره یعنی پرچه باشوری کردستانیش باکوری کردستانی جدا تره روجلاتش روجاوی یعنی هر زده جوره که دشین یعنی هر وقت بخواب پارتی کردستانی جی دزگه این خواهی چاپمنی پو پروپاگاندای ریخستن خواهی بکارتینن اویک جی برد میدیو کردی داستنگی اکتن چیت که و جنابی واشی گود و روزنامه‌گری کردی جی دمو بوینا خدا گلک دجواری ایش زخت آستنگی و قدقین جور به جور جی دیدنه هینجی روزنامه‌گری کردی خبات خواهین یعنی شکر بگاوی را پروفیسیونال یعنی سرطبقه بلند ماشینه و لی هبونا وارین وقت نبهار یعنی هبونا وقت اکی سلیمان یکی هیویه که مزند ده و جبو سرکتن وروا هیوین یعنی پیکانی ناشمندی نتوی و یعنی یا کردی زیده دبن
افجی جی یعنی کیف خوشی مالا و همو کارمندن نو باری 1000 جران هوا به و گلک سپاس بو کت و خدمت و باره که گلک ران کریه استخاک که سلیمان و برپرسیاری جی دجواری جی و لی باری و پر روبت و هجای رزگرتنی یست برش دا خوب بر و دا تاویدم و اشکواری را تمنک دریش تمنک و برهمدار دخوازم و جوا همیان را خباتکارین گواری را عمر دریش خوشبختی و سرکفتنی دخوازم که سلیمان باور بکن که کاری که راستی جی بیام به و گرام باور دکن از ناسکرنا و گلک که خوش و بختوارون جارد سپاش بو بشتر بو نوید ویدیو بشتنا ریاض هزیده که سلیمان مالا و آوه و ساعت که زیده تر دم خدا از دیدار و تیر نابم و گلک سپاسی بیدارم هم دیسا چند جارا دیسا همی ویدیو بشنه که راستی هر دو ترچاوم اجي بناسنا وقال كيف خشبون قالك سباسيا ودكم جاركتن هنهبن خبطي ولا سكتين لازم از ورا کارمندین ورا گکنیات گرتکین را همی را سپاسی که نازنش بو کدا وش بو خدمت و دبی اوی گرک بیش شکراندن خوات و گلک را نتزانم اجید بی یعنی هر کس جی خود یعنی زحمت ارجیز خوات که دشواره لی گلک قدر حرمته تماشاوان عزیز ابو برنامه مهیرو مروه که گلک هجا رفشن بیر ولات هز زحمت کش را مروه که یعنی هجا رو داناس کرن ویدیو وشن میجی رو این تمام بو از هیوی دکم که هونی ببین آبانه کوارا نو بهاری آمده کار رو برای برنامه های بیلاس ترکیه درینری وشانی معروف اصلا و حتی نیوشنه که دن و میوانی دن ببینید نو خیر و خوشی دا خاطری وکه که سلیمان صاف